aba no kra na tiefo e monim semse wonum nya nhase no na mentema wanse aso de dada a chesa ba ye nya nkwoto ye kra no wo mko dada na enso wonum ato aba no awie ma chese as usual bibre mu ade ye nto aba ma ye nwie ma nkwoto te da bia ye wie mutia obi eno tim enam so ma ECOWAS amamanka bomko wonum ade wo hye abasem ade hye amko gina ese candidate e ma ye to mo so ba esunsuanso no se de tie bia efra bato no mo aba bia no se wonte ho ase se wante ho ase wususu se eniema ankoye amfa ma wo a wada ma enye to na wotwe ye no na besesa resource no ena enya ba na de bo hu nua no e de mama resource no asese no nti ena court da ye tintimo ade asi wom eno nti aba na ya to awie na mentema wase asode no ECOWAS mpanifo ye mampani na adodankwa ekofo dom eye won mo chairman e de nkra taba monten so se adawro ma wo a wonti bibia se no nti ena mpanifo esi court edan na ya hwe se de na agye de abato no ho nsem no esi ekoye. The mission deplores the unfortunate incidents that occurred in the lead-up to the election day, resulting in the loss of life in some parts of the country. This included the murder of the Labour Party senatorial candidate for the Enugu East Senatorial District, along 5 of his supporters, and the 3 persons who lost their lives in Kano in clashes between supporters of 2 major rival political parties, the APC and the NNP. On election day, an attack perpetrated by Boko Haram in Gwaza local government area in Borno state resulted in 5 persons injured. Similarly, there were reported attacks by bandits. Enti attacks ne de mo amudi e kase achie ana afeso kra mo kwa tintan fidi ahodo so ne de ye de tututu mu saa kwa na ekoso eno ana ECOWAS mpanifo aye ntentem mo afrem putupurunhia mu de ya wo pani wono na gina ECOWAS enkaba mu kompanifo ne nyina nemu am ene wode ensam to dwasem wada ma na je de amaye sade abato no nsem ko ye bia eye no magana ha se tasipa na enso ye mfa nkọ court na court enhwehwem eno beboa asene se wono betwe etuo ni abanko mani ade na wamode eprepra wonum ehon ebre no aso se wose yesode na komamu asema course en na pamfo ebeto aso na ansa ne ebekọ ye nua be mani ani abre papa no nti adawroma ye nyina ye nkamom na ye mmọ ne din eye Solomon taxi